Motegeri Omeru TV mubango jo murimi omome ntukwe narua joiteta monkantere chekurugwa ndene ya wadi ya Ntima West kirigeshika bunge kya North Menti aza county namba 12 irani county Meru. Karibu sana na ntukwe narua twetera gushwa murimi wetu omume urawithire twakyanda into Kathumba tugategera manto jegie kurithia ngorwe. Number 2 tugategera manto jegie urethi kana kwethirwa okianda o manto jegie urimi obwakawa intobi bionde murimi wetu wanaru akethirwa gitutariria bionde kimwe kwa kimwe twethira tukimenyaga. Alright, Motegeri wa Meru TV. Nyama hizi na gichonko pametaga pork meat na wenda ni nyama ya nguru. Ni nyama ithagirwa ikiendo ni antu baingi sana na kinya antu bakathira bakirugura mikawa ya kwendia nyama hizi. Irenda kwera na gichonko itagwo pork. Ntukwa narua twena murimi wetu munasumani tutugetagira orethi na nkroki oria nguru achithagirwa chikirithwa agatutaririe kuma cietwana orachithagara chigekwa irio biravire chirejaga na kethera kurithia nguru ni njira enjumo kana ogwe orenja ogwe kijana oria uno urithia no ambiria nguru ciaku ijiri na okethirwa ogitobora. Karibu sana mubango ni murimi moment kwa naro tutagara mantu jegi orethi obwa ngurwe. Karibu sana kiongozi. Thank you. Inkuona totonyere nyomba either. Yes. Yeah. Na ikuona bwana Kasumani yewe na nguru karaini ima na nyatwana toto ni twinge sana but before that kidogo ndenda tuambiria na ogwata murimi reason yaku ya kuwa no kwenda kurithia nguru ni riku why pig niki kurumia nguru ibwega reason yakwa ya kwenda kurithia nguru onderetie nguru egitarira aja na woni nguru egintu kiambere ichi ndombithiretie ana bakwa na bathiria primary secondary na university na bathiria na uteso sienge ntwerie iwe nguru na nguru igintu raisi muno kurithia no ntunguru igintu gikwa mbeche chiaraka narua ukenda narua kurara na ngiri igana oni kenda kurara ngiri igana thai karinga thimo gutetuka tha 10 ntina cio kinguru o ithatwa na turi wikarira yani te urauga na nde inkwendia munda inkwendia ng'ombe inkwendia ng'ombe nguru na nguku ikari umwe the same nguru nguku na sungura into bibiria biuga gwika mantu ndona ina ngaita mbecha ugeta kiguone direct ukaringa thimo mantu jaku jakabwa. Pengine mtu ambamba yanga atakurithia nguru kwambia mtu natambamba ili urethi wa nguru nguru ekaringana na inye kuiria wenio lakini woni penda ku advice muntu te advice muntu akirithia nguru kwi antu beta bakagurwa nguru bandithie na ndeye je gachiarira kwawe ira uni nteni kalenja muntu no ntu utemenya kuthoma nguru woni penda kalenja muntu akagura kianana akarithia ageta kere ya nguru ereja atia ienda atia imirimo mibi munkega kura ende nguru amenyo kagura iki anana within mieri kenda ibaterie kuthwa ina bianana no ntu ibaterie kubandithia etete muno ina mieri kenda meaning ina mieri 12 mwaka jumwe nguru ne baterie kuete bianana wo witine egitarira aja bia kurera ya na nyomba ya nguruwe meantu okay ng'ombe ni karanka na tene kwena ng'ombe ichia tuge hii hybrid ichia kinande chikuthithirwa antu athongi nambi na kwe antu buga nguruwe chitendaga utheruka chitendaga gwakirwa antu kutheri. Is that true kana nguru nya bado still ni anda antu kutheri? Okay gira kwe gintu kinge kiendete utheru nguru na antu tenguru chiruko ni antu bairuko nguru etiruko na nguru urie kara ugu urio kwende kara na ugu urie kari ukeya gwika nguru rukone igakaraja rukoro no keya gwika nguru antu gutina ruko itienda ruko ukeya otega nyombeje nguru eteka nyanta keyo kiugone kio yes no ndo actually we gakone ne ita na gakone ne kawinya biana na bi still gakone ne kawine geta bikamberia gwito lakini ukeya kwa kiuke kiu pengine otekorogerete kina ruko menyete menyana ari antakere
na nare tiri na ndi ngurwe kara kuringana na ugo uri okwende kara ukeya kwa gwe gintu kingi ki memory ingurwe antu bauanga ngurwe etero iruko ngurwe tethugananya ngurwe i memory kurigaria nontu ngurwe kaume egeta town igachoka kiuguni ogiki inye ionka ikeyeke nunka irou urakuruita ejeke nunka irou kuru igachoka are kumite na ndi ngurwe gintu ki memory nene muno na gintu kiendete utheru wa kurigaria utheru bungwa. Does it mean urenda kumbira tanko na wekirite sondust urenda kuga ngoro eteja kuthukia au inyago akara etiomba kumaga uburu na riria gukinya ogoro utemithire mamina au ndithirite biana yongwa biana na gima ndio tukona mutia na biara bia kila kitu bieta kumama bia igwana ndei bikwenda gwita mantu jaja bigeka guntake yau ethre ikuma bieta kuma kone ne gechoke kairo wala yukari tekunde na inye nene the same. Okay, ki gukuria na ndibia na tabibi yaku nonto ntukwa na rubi na bibi yaku bia how many months? Okay, na mweri na tuko giatia tariki 5 okay na mweri ya gitakinya meri ere ya mweri na nusu mbere tu taki yebira bichireza ari ngurwe imwe kagitaka guciara mbo ciara obia na bingana ngurwe ne ciara yambiritie ndiringana mbrindi niringana na mbrindi ira nayo lakini jaina ndirambiritie guciara biana mugwanja imwe ciara rimwe thatase itandatu na ndi ciara ira jaire ngurwe ni wegeta ikongera biana na ore gwita nyonga ira biana na ona ndirire no twirire ya mbere ira ciere biana bitandatu inge ciara biana mugwanja na ndi meaning ora na ndi next ngibandithia kaire next na ndi mwe iwikethirwa ida yongerete biana biere iwingethirwa yongerete nya yo biere kwa u muthia ni at the end of the day biomba kuwa ngoro echokere nya biana toro kana nyangoro biana 10 yo lakini go ichiara muka biana 18 ichiara rimwe muka bia ichiara rimwe biana 18 na ndi niringana na breed ira uwa winayo mtu akiendia ta for example ya chiara biana biu mtu anda yatwana tukinyete iki wasi kingana kemeri gikinyake ndomba kwendia nkaguro kau gaku biana ubaterie kwendia kuma kuringana na uria ngine nyiri na biana uria bikari no wendie kiana mweri na nusu kana mieri ere kuma mieri ere gwitia muno kuma mieri ere gwitia kenda at least kethro na ndege kuomba kura kila kitu kethro na ndege kuma mieri ere no wendie kiana na ke karingana nyagi uchiaro uri okimenyerere no ntu bathwana ya ngoro iguchiaro na ndio lakini after ngoro echiaro no enyume ntuku ithatu kiana na kiu no bati ukemunta chinda ya Highland no kemunta chinda no bati ukigita maigo kwetu maigo twethero tumirite na ndikende ta sumure ngina irumanga ngina nyonto maigo jau no gita ja irende daire goro rutere runa roja keo ja maigo janana na ndino bati kugita maigo jau after ntuku ithatu ukamunta gachindana ka Kailon nonto kenda na ndi mwere jojo menyeria na ndi hari ya ndeguru after kaire na ndi tuko 28 no baterie kumunta chindano wengine na ndi ya Highland yes. Pengine market value ya kagoro takau kanini ombe chengana ukiringa hesabu kagoro ka mieri ere u market value gudai market value tende goro ngiri thatu na ndengoro kagoro kanini kuma 35 na ndege au ugetwo kiongaira mbecha kuringana na uria ngoro wegwitie 35 na ndege bia ndegete kwendia orenda kubikuria beyond na ndege unde ndo kuria kwithio nkabite ndo nkabite gende nyanti ga tempti kwendia no ntuto ga gurando meka na ndege nkabite chio ndegenda ndiga tempti kwendia no ntu me after mieri itandatu biana na bibi keo biena kurukia kilo 20 na ndege watara kilo 20 urewo temba kugurwa nde chiringiri 15 obuga wena biana na ekomi okagurwa biana na biu imbecha no temorere jura ikore yes to tagegirio birio na nkaira ngurwe kengurwe ona nkaira irebira bi mundene jwaku kana pengine kwebyo ruwaira kwebyo goro yarandukene na aria imbi ona nkaira ngoro chiaku twana twambiritie twana then tuteke inene twana imbi toreza irio mantu jegi irio kuri irio nyambe ta thokone na aria gachuira irio biu kwina mamelon kwina mavocado kwina matejera ja nyama kwina nyamarigo into bibi ngiko na mboga
biu na ndimbita ngachwira thokoni ende irio bibia mutu andithagia ningo na ndeni karenji arimi muno although batu arimi na tutwingoga cia kueja na formula ya kuthithia irio lakini ndenda kueni karenji arimi muno bagatiga kugura irio bia nduka bakathithia irio bia bongwa supplement yucho ndabageta bakagura bakaithithia irio bongwa no gathithiria irio biaku no gachoka ukagura irio bia nduka irio biu biethara bia na mwanya jo munene muno no ntu biaku urithithia kiongo akiria ukumenya ethera ikiro ijire cia bulan ethera ikiro ithatu ethera imesi jam ukethwa wiji ugwikira lakini biria bia nduka ndeni karenji antu muno bathithia irio bia kwa irio bia kuthithia ibio biega na ngurwa neo ikaliza mtu nenda inya matunda jau nenda inya greens na ndiere mutu juria ni kwenda umirumia ethera mapoka jau ikaria ni kwenda inyethera mamelon jau ambigitangira ni kuria ni kwenda inyethera maembe jau ni ya uria nande muonkai kethro nande utigintu itikumba kuria yes pengine no mpende kugwa rotere rwaku kiri ke mtoro gutegerete ugo uri tuthai kiri urithi bwa ng'ombe ngoko mburi na ngurwe no ranko ngurwe iri guru sana muno nguru ki urithi bwa ina aruo kambira umpe ng'ombe nkarithie no mpe ngurwe nkarithie oni ntetonga mo no ntungurwe gintu kia mbere ng'ombe ni kwenda ina ngarama nene bwega na wibangite bwega lakini ngurwe ni uguteithia kuibanga winio no ntungurwe mekirire yethera irukire kuma ugo kona na neo kaire rojo rukire kwa winyoke ya kwa ukaringuge ni office utiga wekira ngurwe irio ukegerera ugachietira story iwe kathira ngurwe weja oro enda kwegerera ukegerera wenda kwegerera rune ukegerera kwa uo ni prefer ngurwe neo raisi kurethia nguruki orethi bonge punde no ntunya mbeche chiaraka wenda nya mbeche ugachiona wenda utethiro wena thine thoko na waga thoko ekweja kugurirwa uriuma ugeta nio makutano weta makutano ugeta nio sirota ukathinja ukenderia wau negeta direct itikarakara itikung'ana nya kung'ana thai atukugurirwa nguru tukarega ngaringa thimu ndo mewe mami au thai ngaringa thimu kera muntu antu barabara nguru kwe nguru yeja utithiria mbuga gukikinyo kinya mwiriga uchemania no najerete nguru yani itikung'ana buru market is very high na ndi uni mubango jwa kwente na ngurwe inkai mbithironde na nguru 15 nene 15 to 20 yes na we jama antu ja guchiarira biana murethi nguru ya guchia ukewe na nguru 10 cia guchiarira inya biana bitano ibi biana 50 ore mubiu na biana biu bikathiria mieri ere ukagwa ikwendia ngiri 3 ibi ngiri 150 ugatigwa nguru ciaku kairi ugeta ukambiria within ntuko inge mieri inge 3 no ntunguru ebati kwa biana jaire mwaka after jaire mwaka no jaire na biana nguru okabandi thiethira ya mieri 3 ntuko mieri 3 yumia bithatu na ntuko 3 3 na ndenguru ebati guchiarira jaire mwaka iri ote kwenda omea stress ne uguchiarira jathatu lakini iri ote kwenda omea stress kenda at least ye recover uchiarira biana binge biena inya ne uguchiarira mwaka jaire mwaka jaire ngurwe igintu gyo au nego iketa bwega in terms of mirimo ngurwe ni kidogo kwa mirimo ethero ikichumbura nguru in terms of mirimo tiga inenda muno kamenyera na chindano kwe kamurimo kejaga kuithwa kamurimo kau ikiaretwa muno njoka na nde winchiendo kamuta gachindano na ite ntiona ina murimo jonge tinga u ange kagwatwa impio niege kinya kugwatwa impio nonga mono inyote omiegerera ikethirwa na kuare nye kumama no rukone ruji ne ru na nde mpiera ya migwata lakini mirimo eyo ni Jurambo na jo imesumbura muno ijauja kuithwa na jo kamunta chindana no straight jo dira straight no ntoito joka turumete mugutene na tuenda gachindana ni oraisi ya na ndio te challenge ngepone pengine kire gwakira ngurwe tora kuona gwaku akirite mtu no lazima wakire tu nyomba ya ndeguru kana inyano okirie guru kagoroba kanjo nguru itombo karatu tunyomba tu iguru indeguru akiri chi ndeguru flat enda ngiguru muno nontu iguru ni gitaria gukinya nthi
nonga wakirite no wakira slab. All right. Wakira slab na ndeke ethirwa iriki ukewa kuriki au ekara. Lakini mono chienda ndina. Okay. Yes. Na rite ko chumburo mono. Ari ite gucumbura na ari ite usumbuka na gukara mara kwena mamara enda staretu. All right, na pengine no tudro kuna challenge yenge kidogo chiomba kudhachikionekana kiurithi bobo kweka thina kangigeza ira katikati kagita na karamu twako kuri ngoro izi ntombo kurokera no ngakonyira ngoro ne baterie konyira na no baterie yani utebaterie kurithia ngorwe ekarierwa andeithia ngorwe no ntutikietereja na kuri antu bau andeithia ngorwe ngagera ntutikietereja ngagera reni to kojira rukona au maro to kojira matena au ejokagerera no ntutikietereja utikuthithia biashara na una nde utikwereru nyangoro ngorwe enda gintu kiria ethre ngorwe ithithia biashara no ntukathithia ngorwe biashara utigintu kingi kina raisi challenge ngorwe igikura ikurea ukayethirwa nandi no ikire mindset ya ngorwe utigietereja gwetoka jukia kiro kajukia wa mitwira ming'ei mara umitwira runjugu yani ukagerera ugachietira menyo utiri ukuthithia bona Asmani kore ngoro ichi akuta inene kwe kagita gakinya pengine ugeze gukura nandi ko dispose na ni umyake ngana tu yaweza ngoro uge aja na ndeze gukaramya yake mingi ithe njwe kana gwen ikureke ekungane kagita kaje life span onimbu ba ngoro ganchiarira machiara thatu ndio na itekadithie itekethirwa ire in breeding menya chiara ja thatu kwire mo utigwa kianana na kiandume na gianka na ngoro eneo itebati kwethirwa nka ngoro ere chiari indo inginemo ne bandu indumemo itebati kwethirwa na ndechie utigwa nkeu na ndumeu itebua na ndega ikamberia kwethirwa chi in breeding chiethirwa na nde ugatura kurithia tuguru breed no iremo na nde enda mono na kira kedita maina ngoro indume na nde enda ethirwa gwita ugura ethirwa wina nka biana na jabi na nde kwe biana na piria biana na bibi bianka ikiondera kabere ndume ichionde no ndu inkwendo otigwa biana biere ntere ibite bandwa indume biere bikabandu ibiana na biere bigachia windume inkae no ndu ne ndume ere bandete ere bi teo ide ubigachia na nde nienda ukethirwa biana bi ugechwaga ndume mwanya kenda withirwe na mburindi njega lakini bigewa bigi wakuo au muthiene wenda abu na tuguro tuti ukura no tutunde turiuma muru yes itona ke for example kire ngombe kagitaga kubandithia kwi technology irezire ukethira mandaktari kana antu ba veterinary bako kubandithia bongo gutumira cindano bagekira breed iri hai tirazima urete ngombe wingi ndume kengoro maybe kwena kintu takiu kana lazima tu ndume kwena kintu kakuleta ka hybrid gutumira technology vaina ko hai mandu jau ja hybrid yeku na ende oni ntienda niki nonto onde da yandu mekwa nukuona into bire bikweja bya hybrid ile mwenya go survive kwachio iko kwena thina lakini oni mbe pen challenge murimi igore muntu menya system lakini oni system wera tumairane ndume nanka ndio no na kwena mwanya jo munene muno no ntuire ne orange no gintu orange no kiongo nande nanke were au na ndume were au na ndio lakini ile koja hybrid ile amenyare mote kumenyina yumete ile re mweno no eje ile gegwitore okwenda lakini ndume wena ndume nyonde right muthe Gasumani woga ngorwe cina mbecha mono na ngorwe ichiguita right ugiba kuba muthia pengine kire amutegeri wetu murimi umwe bwegi mantu jegi kurima kwambiria kurithia ngorwe ni buriko ugibwa kwa muthia ndenda kweni karenji antu baba inge mono barithia ngorwe nora tukarithia ngorwe antu baba inge nya pengine nturene ni wikethirwa chiena thoko kuri antu bauma kuraja muno bakeja bakiuthurana ya ngorwe na road na beja bakiuthurana ya ngorwe tukethirwa turi antu baba inge barithitie antu bau bakauma bakeja bajukia ngorwe bare amwe bageta kondenda kweni karenji antu muno ibarithia ngorwe nontu ichio fast moving ngorwe ina mbecha ngorwe no kuitenja mune inyankenda kuthinja ngorwe na arua
jara marketing kawe inkuthinja nguru itithiria ntuku no ntwikethirwe kugura na ndi nakuo ntwagwita mbu wankuthinja onu tusibaga kwendia igete karuja na ndi nkoni karenji antu barenge ngurwe no ntwicho kigwetanga nyuma meri miaka iri mwaka jumwe ngurwe guciarira jaire nyuma ya meri iri ukwendia byanana byaku wautina mbete. Alright. Kwe kiuria ngakuri na kike ndikuria mbuga hiyo ni ntitharambize na mbuga nyako mutagiro tije personally ntoro chure kiuria kiki mbigu nguru thaire kuthinjwa itithinja hata ng'ombe ngakiringwa mutwe anga skin anga gitwa roje ni uma interview na kumenya is that true nguru ye kayararawa ya ngozi okay arara kayararawa na roje itawata ng'ombe ale timuguta kayararawa nande yararawa jasirota na ana tueta amenya nande kweyarwa ikarija oja ora ng'ombe chita sirota nande ore ng'ombe menya kairathawa ngurwa neo utemenya kuratha menya ngurwa etinkingo ngurwa ukeyotega ithairwe karije ego gwatene onde ego atene nande ng'ombe irathawa no ntwe na nkingo ngurwa ne nande keringawa ikaringirwa na gento gekirito ati bariyo ari nya ugajabo kaingoro ko meya ina timing yara ngomba kuringa neo nande kuma au ikaitwa ngosi story ikatira. Alright. Yep. Thank you so much bana Sumani. Ingo etike twaza kaza kaira kaira gutagera uti nambira. Wobuga target yeku ingorwe 20 inene 20. Kedro ambandi theti ingorwe 20. Yani nande ko wiku kugurwa gwakwa. Kedro ambi ingorwe 20 cia arabia na nya 10. Oni nande ndio. Alright. Ngorwe uchethire meri ere ukendia biana na video. Nande wa umangorwene watonya kawene watonya mitundene. Yo au ugoga ndro murimi umume ukayo na nde murimi umume na murimi uti ndo na kasoko Thank you so much. Mutegero Miru TV aza toro kwa turi ndene nyumba ya nguru ira chithagero chikirithwa ni murimi wetu antukwa narua agutariria mantu na kurikania ogwe murimi ontagete wethero nurari no gwa kwambiria nguru ugutaririo wero nguru ite mantu amaingi kira gecio imbeche nyingi chikaja kuma au baadaye imenyera nguru ku chieke otheru actually gento gerethero agitarire ne gento kirantu baraiba ingi batethera baize bogaga nguru chikaraga ukoni no toro nguru icho chendete actually nyotheru nkuruki na ingwetike kuthero kilan ganto kau ikinyaka onbethera ngetika ya ukimanto chegie urimi na urethi bwa nguru itana mbere na gukenera mibango yetu eje ni Miru TV mubango jo gukare murimi o mume ne bambitaka Dennis Mutuma.